Брат, ты кор надори узбак тоҷик гуфта мегардӣ, мон ами темаро надаркура ягон фоида нест. Ами фоида набошад, бара ами кори хитака. Агар ки ягон гап дошта бошӣ, марҳамат ки гап занем. Хеле ба ма дар кор нест. Ёд додан чӣ фоида дорад, чӣ фоида надорад. Шумо ҳатто намедонед худатон чӣ фоида дорад, чӣ фоида надорад. Дар кор нест. Ақли худтона кор фармонед ва зинда бошед. Фаҳмидед бародар? Чӣ дар кор аст, чӣ дар кор нест. Ақл дошта бошӣ, задбон дошта бошӣ, ина дуро катим гап зан, мара фаҳмон чӣ фоида дорад, чӣ фоида надорад. Агар ки натонӣ, бара кори худта кӣ. Ман тра намегӯям ки ту чӣ гуна зиндагӣ кунӣ. Шумо медонед мара ёд метаҳед чӣ гуна ман зиндагӣ кунам. Бесаводон. Бидро ку ман даъватат кардам, ина мард шава қабул кӯ. Мард шава тира гуфтестам. Мард шави дуро гап закатима. Ина ман тира даъват кардам. Мард шави, ина соло, ина. Мард шави, ина даъватат кардам, биги қабул кӯ, мара бифаҳмон. Ки чӣ фоида дорад, чӣ фоида надорад. И чӣ фоида дорад, чӣ фоида надорад, мо худмон медонем. Алҳамдулиллоҳ, ақлмо дар ҷошай, сармо дар ҷошай. Фаҳмидед? Барои ҳамин аввал аз худ сар кунед. Шумо як нафаре ҳастед, ки намехоҳед, ки як кас як худро шиносад, як муҳофизат кунад аз худ. Ҳеҷ чиз намехоҳед. Ман намедонам чаро. Чаро ин гуна бошад, намедонам. Валеранка бизад пеш ай хоб. Ина як саги охи, як саги бесаводи бемантиқӣ. Ина матра нави дашном кардестам озӣ. Чӣ гуфта метавонӣ ба ҳамин гапа? Матра даъват кардам, наомадӣ. Комментария нависестӣ, хуб. Ба ҳар ҳол ина ман ҷавоб додан метавонам та. Ман рӯма нишон додестам. Ту як бор рӯта нишон те, биро як бор забон кати гап зан. Чӣ фоида дорад, чӣ фоида надорад. Як бор гап зан, як бор ҳамин ақли солимта нишон те, бибинем ки ҳастӣ, чӣ гуна фикр мекунӣ. наметонӣ. Оқилона фикр кардан наметонӣ. Мефаҳмӣ? Валеранка бизан. хуб, ба ҳар ҳол мушкиле нест. Ҷама мусиқӣ мондум. И кор накардестааст? Чӣ? И овози хомӯш аст. бидро ку охи интизору туме бача. Соло бидро. Чӣ ба ҳами шумо ранги занаку боред? Не ин қад забон дарӯз мекунед, яки гап задан наметонед. Чӣ ба ранги занаку боред? Мард шавен. Мард шавен, як рӯтона нишон теҳен, як забонатона, авозтона баланд кунен. Ҳами ҳиссияти ҳуввияти тоҷикӣ куҷо шид? Ҳуввияти тоҷик куҷо шид? ҳуввияти шумо куҷо шид? Нами соло навистеса гап назан мегӯ. ҳуввияти ту, мардонагии ту, ҷасурати ту дар куҷо ҳай? ё ки мисли рӯбо ҳастӣ, ҳамин як медорӣ, гап назан меравӣ, гапи худата давом пеш мебарӣ. Ту ҳам хеле одам ҳастӣ ба фикрам 100%. Албатта ки ина охи даъватшон мекунам, биро гап занад. Бале, ин ҳамин Давлатов ҳамадонӣ. Охи мегӯянд гап назан. Охи биро як бор сухан ки мо гӯш кунем, мо бифаҳмем ки аст, чӣ аст. Мо бидонем охи ба даъвати шумо мо гӯш кунем. Гап назан, гапое назан. Ман ҳамин ҳози ва алайкум ассалом. ҳози нами масалан оиди ҷанги Покистону Афғонистон чанд қад тоҷикистонӣ дуромадай мегӯяд ки гап наза, вай накӣ, вай накӣ.
ина дуро марҳамат. Ман ҳамира ҳами эфир махсус барои ҳами бемантиқону бесаводон чӣ кардам ки бидуранд кати мо як ҳамсӯҳбат шаванд ва мо бифаҳмем чаро ино ин гуна фикрро мекунанд. чаро намехоҳанд ки мо як ҷаҳонбинимон васеътар шавад. чаро намехоҳанд ки мо як камтарак фикри ақидаи дунёвиам кунем. На танҳо ҳами он тарафи дунё не, аммо ҳами дунёам як чӣ дорад охӣ ё ки не. тоҷико вақтҳое буд ки тоҷико дар геополитика чихе мегӯянд яке аз сиёсатмаддорони пештарину беҳтарин буданд. имрӯз як чандта гусолаи рихини бесаводи бемантиқ медурад мегӯяд ки оиди и гап назан, оиди вай гап назан. ту зачем у ҷанг як гапи ига чӣ? Салом алейкум Шоҳрумаком. Ва алейкум ассалом. Мегӯяд ки оиди сиёсати дигар давлатҳо гап назанед. бародар, чихе мо аз ҳамин оиди сиёсати дунё тамоми мардумони пешрафт гап мезанад. Не, тоҷик бояд хомӯш бошад. тоҷик бояд куна ҷиқида шинад. Тоҷик бояд бипара. тоҷик бояд садоша баланд кунад. тоҷик бояд доно бошад. тоҷик бояд ҳимоя кунад аз худ, аз забону миллати худ, аз фарҳанги худ. шумо ки агар ки ақли солим надошта бошед, шумо ки надонед чӣ гапи хабар аст дар дунё, шумо чӣ гуна ҳимоя мекунед аз ҳувияти худ? бесаводон медурад мегӯяд ки гап назан. охе ҳамин шумо иттилоот масалан надошта бошед, шумо чӣ гуна аз ҳувияти худ ҳимоя мекунед? бародарони гиромӣ, шумо надонед чӣ гапи хабар аст дар он тарафи дунё, шумо чӣ гуна шумо як худона ҳимоя мекунед? худои худо, дар бораи рӯдакӣ гап зан, Носири Хусрав гап зан. Ана Самир, чӣ зачем? Самирҷон, ина дуро марҳамат, ман даъват мекунам гап зан. Инами худатам ҳам хеле одами. Ман рӯдакӣ хаём дига мавзӯъ аст. Бо мавзӯи имрӯзаи ҷаҳон ҳаст. худои худо, худованди каримо. Ина Самир ман даъват кардам дуроку. Инами ҳамин ҳафтаи гузашта яъне президентҳои давлатҳои Осиё дар душанбе ҷамъ шиданд. Чӣ мо оиди ин бояд гап назанем? Ҳамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оиди дигар ҳокимиятҳо, давлатҳо гап мезананд. Шумо мегӯед гап назан. Салом алейкум. Хубед, созед? шукр бародар. хоб, шумо гуфтестед, даъват кардестед ки мо оиди рӯдакиву киё гап занем, аммо оиди ҷанги Афғонистону Покистону ана дигар давлатҳо гап назанем. чаро шумо ин гуна фикр доред бародар? Правильно гуфта истодам. хоб, ман фаҳмидам правилно. Ту аввал ба забони тоҷикӣ гап зан, пас ба мо гӯед ки чаро шумо ин гуна фикр доред ва чаро шумо моро хомӯш мекунед? яъне ози гӯш кун. Ту нимаи прав ки маро меги ки ту ба забони тоҷикӣ гап зан, ба забони ин гап ман мезанам, ба волаи худам гап мезанам. Хеле гап бифорад. Не, гӯш кунед бародар, гӯш кунед. Иҷо ина ман дар инҷа навистагиам, ман ба забони тоҷик гап зан. Ман забони русия намефаҳмам. Минут дир сахт ядам. Чиз? Не гап зан. ё ки ба забони русӣ пурра гап зан, ё ки ба забони тоҷикӣ пурра гап зан. фаҳмидӣ бародар? ҳамин аралаш накун забона як. ман ҳамин даъват кардам. хоб, ба ҳар ҳол рӯдакӣ ин як таърих аст. хоб, оиди ҷаҳони имрӯза, шумо чаро намемонед ки мо оиди ҷаҳони имрӯза ҳарф занем? чаро шумо намемонед ки мо як огоҳ кунем? братан, ман тра нагуфтам ки ту гап назан. ман тра савол додам ки дар бораи рӯдакӣ ё Носири Хусрав агар ягон чиз бидонӣ гап зан, мо тра гӯш кунем. И всё. агар ту гап мезанӣ намезанӣ, ман тра запретит намекунем ки ту дар бораи Толибон гап назанӣ ё дар бораи ягон каси дигар гап назанӣ. ман ҳамира хостам, агар бифаҳмӣ дар бораи ҳамин гап зан, мо тра гӯш мекунем. дуруст, ташаккури зиёд. бибинед, шумо аввал навистед ки зачем у ҷанг як гапи дига зан.
зачем у ҷанг, яъне у ҷанг ба мо Ну, дахлод правильно, у ҷанг интереснее ухи. ана И ҷанг бибинед уже басе ухи, да ҷони мо зади тамоми дунё да ҷанг. Биё як суҳбати дигар бикунем. хоб як кам тарак боз мегум та чаро масалан би шумо кай ки мағоза меравед не мағоза меравед шумо мебинед ҳамон маҳсулоти ҳамон мағозая агар ки ягон чи да ҳамон мағоза ба шумо маъқул набошад шумо мебуроед меравед шумо намегӯед ки ин маҳсулотои ту мада маъқул нест ана дигар маҳсулот биёр шумо ягон мағоза да ҳам хеле гап гуфтагӣ ҳастед масалан А типа гӯш накунем, да, тура? Правильно? шумо гӯш кунед бародар шумо боз мегӯям як ман шумода як намуна овардестам пример овардестам фаҳмидед бародар масалан шумо мегӯед ки оиди ин мавзӯъ гап зан оиди мавзӯъ гап назан неинтересни амада хоб бародари гиромӣ агар ки ба шумо неинтересни бошад хоб ман шумо маҷбур накардам ки шумо Не, шумара маҷбур карданам наметавонӣ, братан. ла ҳавла ва ла қуввата узум помирӣ ту бадахшонӣ бадахшонӣ маҷбур кардан бадахшонӣ маҷбур кардан наметунам та ман ягон каса ягон чизда маҷбур даъват кардагӣ нестам аммо ту ки ман тура ба як фикри мантиқӣ логические мышления призываю понимаешь я говорю тебе если ты говоришь на каком-то языке говори то ли на русском то ли на таджикском на котором тебе, чтобы было все понятно, понимаешь? Не смешивай языки, это во-первых. Во-вторых, я тебе привел пример. Привел пример, когда ты заходишь в магазин... Когда, брат... Чхели гап задастан. Мада мумкин нест ки мантиқати бояд чхели тада буфорад ман бояд аму хели гап занам. Чхели гап зани ман нафаҳмидам. Матра гуфтам ё ки ба тоҷикӣ гап зан ё ки ба русӣ. Ман русия намефаҳмам. Ман удобнее ман аму хели гап мезанам и всё. Хоб удобнее нимаи прав мара гуфтан ки ихи гап зан ухи гап зан. хоб гӯш кӯ агар ки ман нафаҳмам тура масалан як касе бошад ки нафаҳмад тура чӣ гуна ман кати ту ҳам суҳбат шавам нафаҳмад бо савол медиҳад и всё. хоб ба ҳамин сабаб мешавад ки даҷа бачаҳо ҳастанд ки намефаҳманд масалан русия ҳама любой одам мефаҳмад любой одам намефаҳмад не любой одам намефаҳмад иҷа шаҳрвандони нафаҳмидагиш неистад бо мо нафаҳмад боз мегӯям иҷа шаҳрвандони афғонистон ҳастанд иҷа шаҳрвандони дигар минтақаҳо ҳастанд ки мо масалан даъват мекунем касе ки ҳамин видеонаворои ман тамошо мекунем ҳама вақт даъват мекунем ки ба як забон гап занед ё ки ба русӣ пурра ё ки ба тоҷикӣ пурра хоб ба ҳар ҳол майли ма шуморо чӣ кардам майли гап занед мушкиле нест аммо соло далбаё билад нормали гап зан петух бидаро дар лишкан бинавис хоб боши дар амони худо одам ки соло чӣ ба ҳақорат мекунӣ ҷои ҳақорат нест чаро ҳақорат мекунед шумо ин ҳамин гуна суҳбатҳо беҳтарин аст фаҳмидед ман ӯро ҳақорат накардам ӯ маро ҳақорат накардааст хуб нофаҳмиам мешавад аммо мо бояд ба як натиҷа биёем якдигара фаҳмем ман савол додам ки чаро масалан оиди рӯдакиву носири хусравӣ гап занам оиди ҷанг гап назанам яъне хуб ҷанг чӣ дар фаластинам ҷанг аст оиди ваям гап назанем хомӯш шавем ман намефаҳмам чӣ гуна ин одамо фикр мекунанд хуб ба ҳар ҳол чаро оиди фаластин гап задан иҷозат ҳаст чаро оиди ҷанги афғонистону покистон иҷозат нест ман намедонам шумо чӣ гуна фикр мекунед ҷанги покистону афғонистон ин ба мо хеле наздик аст як зараре ки мерасад ҳамин ҷанг зарараш мерасад албатта ки дар мардуми минтақа и ҳатман ба дигар давлатҳоям зарараш мерасад фаҳмидед кае ки як давлат ба масалан ҷанг ҳаст ҳамсоякишвар ба ҳамон давлати ҳамсоякишварҳо бисёриҳо масалан иқтисодӣ гӯем иқтисодӣ ҳеҷ кас хоҳишманди пулгузорӣ яъне чӣ мешавад ба тоҷикам внедрение вложение денег
яъне бизнесмено хоҳишманде нестанд ки як маблағ ҷои ҳамун давлат баранд, ягон чи бино созанд, ягон бизнес баранд, фаҳмед? Барое ки медонанд ки дар он тарафи дарё ҷанг аст ва ин ҷанг метавонад кае ки хоҳад ба ин тараф гузарад ва бизнес сӯзад, масалан, фаҳмедед? Ва аз ҳамин сабаб мо бояд огоҳ бошем. Шумо чаро буромада ҳамон хабарнигорона намегӯед ки оиди ҷанг дигар гапи хабарҳои дунё гап назанед. Охи як бесаводист бародаро, фаҳмедед? Шумо набояд ин гуна, шумо бояд ҳаракат кунед ки тамоми ҳамин иттилооти имрӯзае ки ҳаст, шумо як хабардор шавед, фаҳмедед? ҳамин мардуми суғдиёне ки пеш буданд, суғдиёни қадим, онҳо бо Хитой, бо давлатҳои Аврупо, бо Эрону, бо дигар давлатҳо ҳама вақт инам хеле роҳбарӣ мекарданд. Ва ё як дипломат буданд, фаҳмидед? Забондон буданд, дипломат буданд, роҳи ҳалли, роҳи чӣ гуна ҳарфзания медонистанд, фаҳмидед? ҳозир агар ки ту надонӣ масалан чӣ ҳаст байни Афғонистону Покистон, як дӯсте да масалан катиш мешинӣ, хоб мегӯӣ ки мо Афғонистонро дӯст медорем, лекин ӯ покистонист. Бизнес тамом, бизнесит сӯхта мешавад. ё ки дар назди Афғонистонӣ мешинӣ, мегӯӣ ки мо Покистонро дӯст медорем, лекин пеши мо чи бизнесмен хулоса як бизнес чиз кард, ҷорӣ будани буде. Ӯ Афғонистон мега биро гум шава мега. Яъне ки ҳамин ҳатто бизнесменонам пеш аз як кор бурдан, як чи созишнома бастан, якдигарро меомӯзанд, фаҳмидед? Ки чӣ гуна фикр дорад, ки чӣ гуна зиндагӣ дорад, чӣ гуна вазъият ҳаст, фаҳмидед? Имрӯз мебуранд, ту гап назан, бародар. Бале, Абрам Талмасов. Не, Абрам Талмасов аст? Бале, Абрам Талмасов. Гӯш мекунед, дӯст доред хеле шероя? Ман шероя як гӯш мекунам, хоб ина ҷай мудом. Алберт Норкалаев. хоб канибу одамоне ки моро намемонанд ки мо бо чиз забони, яъне оиди ин мавзӯъ гап занем. Пас оиди забонам, охи ту ки забони худат кати тоза гап назанӣ, ивази аралаш чиз кунӣ, шуморо дигар одамо чӣ гуна мефаҳманд? Мегӯяд ки ҳама мефаҳманд. Ҳама намефаҳманд. Бисёри ман Афғонистоне мегӯянд ки шумо насли рус ҳастед, мегӯянд ки шумо рус ҳастед. Як хелош иштибоҳ намекунад. Барое ки дуруст аст, дуруст қайд мекунад, мегӯяд ки шумо забони худтонро намедонед. Пас кай ки мо даъват мекунем ки ё ки ба забони пурра гап зан, як кас нахандад бар ҳоли ту, мегӯяд ки ман любой гап мезанам, ту мара наметонӣ маҷбур кардан, ту мара маҷбур кардан наметонӣ, ман тура маҷбурам кардан нестам, 1000 сол ту мада дар корам нестӣ, ман бо тура маҷбур кунам, як кор надорам, ман бо шуморо маҷбур кунам. Як даъвати инсонӣ, даъвати худшиносӣ, даъвати забондонӣ як садақа аст аз сӯи ман ба шумо. Кай ки як маълим як чи шуморо меомӯзонад, як садақа мекунад, фаҳмидед? Ва як садақа аст ба шумо. Кай ки ман шумо мегӯям ки ё ки ба забони русӣ пурра гап занед, ё ки ба забони тоҷикӣ, ҳамун забони тоҷикиам пурра хуб гап занӣ, ҳамун кай ки Тоҷикистон меравӣ, дар ягон мақомотҳои давлатӣ ягон ҷода кор мекунӣ, ё ки Афғонистон мерӣ, ё ки Эрон мерӣ, бо иззату эҳтиром ба ту суҳбат мекунанд. Аммо кай ки ту Эрон меравӣ, Афғонистон меравӣ, ё ки мақомотҳои Тоҷикистон кати ҳамсуҳбат мешавӣ, корбарӣ мекунӣ, баъд ними калимот забони русӣ, нимаш тоҷикӣ, мегӯянд ин кадом чияе аз куҷо омадагааст, на забони худашро медонад, аз забони русиро. Фаҳмидед? Як садақа ҳаст, садақаи хайрия. фаҳмидед бародаро? Ин маҷбурӣ нест. хоб ба ҳар ҳол чӣ ханам агар помирӣ гап зана, бадахшонӣ гап зана, хоб ман намефаҳмам, дуруст?
ман намефаҳмам. Аз ҳамин сабаб чиз транслятсия ба забони тоҷикӣ ина навистагиай. Тоҷикӣ медонед? Тоҷикӣ медонед навистагӣ? Фаҳмидед? Тоҷикӣ медонед? Агар ки ман дигар забонҳоро надонам, ман намефаҳмам. салому дуруд бародаро, салому дуруд. Дуруд, умри дароз ба шумо мехоҳам. Зинда бошед. Ассалому алайкум бародар сози хуби. Раҳмати калом бар имом ба Аллоҳ. 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 Не, оиди Низоми Ганҷавӣ рӯз гап намезанем. Ирӯз ман ҳамин оиди дар зери комментариҳои бисёрӣ ҳамин навистам, ки оиди дигар давлатҳо гап назан, гап назан, гап назан. Аз ҳамин сабабише ман гуфтам, ки хуб чаро ман гап назанам? Чаро ман гап назанам? Шумо чаро оиди грин карт мепурсед маро? Инам як оиди дигар давлат аст. Чаро шумо грин карт мепурсед? Чаро шумо оиди Аврупо мепурсед? Чӣ гуна фикр аст? Ман намедонам. ҳақорат накӣ, соло як бор дига ҳақорат кардӣ, ман чиз мекунам та нав хондастам. Так бошидам кам. ҳақорат кардӣ, блокот мекунам. ҳақорат накӣ. ҳақорат кардӣ, ман тура хомӯшат мекунам як бор дига. На як бор гуфтам та. خب به هر حال همین است دیگه. کنی چیز؟ ما همینجا دا یک تا کیای؟ یک تا یهودای با فکرم یک بار دعوتم کرد. من گفتم که من بوزی نمیکنم، من نمیشناختم کی است. خلاصه وای ҳамин муҳоҷироя меёвад механдад бар ҳолшон. муҳоҷироя меёвад бар ҳолшон механдад. гуфтам ки кош ҳамон кардем, як бор салом алейк мекардем, гап мезадам. Як намуд чизои гапҳои мезанад, ки бо ҷамшуду памшуду намхи гапҳоя мегӯяд, баркунед хеле аламовар аст. ҳамҷа ки аввал сар карда буд ҳамин гапа? Бе акаи Шаҳоб Ҳикмат бошед, як дура як салом алейк кунем, ҳамин як моро фаҳмонед, ҳамин мо бесаводона илтимос. чаро? суол аст. чаро мардум намехоҳад ки мо оиди сиёсатҳои дигар давлат, яна гапи хабарҳои масалан минтақавӣ каме ҳамсӯҳбат шавем? Чаро ин мардум аз ин безор аст? Агар ки иҷозат бошад, як фаҳмонед, ман бовар кунед, кош ба ман ина фаҳмондатиян. салом дуруд бародар Шаҳоб Ҳикмат, хубед созед? салому алейкум. зинда бошед. ҳечи ман онҷа истода тамошо кардам, гуфтам мардум чӣ мегуфта бошанд дар кадом мавзӯъ. дар инсон бояд барое ки аз дунё бехабар намонад, ягон бало ба сараш наёяд, бояд ки ҳама чиро донад ки дар кадом гӯшаи дунё чӣ гап мегзарад. як вақт як чӣ буд, ҳамин телефонҳо нав пайдо шудагӣ буданд, оли тикток ино набуданд. як чизе ба номи зум буд ба фикрам, дар ҳамуҷа гап мезаданд мардум. дар бораи
اینکه در اروپا همین گی یا همین چی هستن بعد گپ زدن چند کس گفت که همینا رو گپ نزنی. برای چی خیلی گپ میزنه؟ مثال در قرآن درباره همین ها هست، درباره قوم لوط که همین کار را میکردن. خداوند نمیدونست که همین باید ننویسه اگر بد میبود. این برای این نویسگی است که باید که آگاه باشی که همین بلا به سرت میآید. باید این دانی که همین بلا آمدنی است. اگر آگاهی نداشته باشی یک وقت بیدار میشوی که همه همسایه ها و همه اطرافت پرشیدگی است. اگر آگاه داشته باشی نمیایم بلا. انا همین جنگایی که در افغانستان، پاکستان اینجا میشوند اگر آگاهی نداشته باشی به سر ترم میآید. به خبر یک روز میبینی که در درون تاجیکستان سر شد. همون طالبان میآیند یا که یگان کسی دیگرش میآید. برای همین باید خبر داشته باشی در کجا چی گپ میگذره، چی خوب است بد است باید دانی. Руссо як чиз мегуфтанд, مثال предупрежден значит вооружен. همین است. باید که آگاهی داشته باشی. مثال پاکستان وقتی که یک دولت میدانی که چی گپ است از روی مثال میاری و میفهمی که در دیگر دولت ها چی گپ میشود. افغانستان با تاجیکستان یگان اگرازه ندارد. خوب مثال پاکستان سال 1949 از هندوستان جدا کردن. من در ویدیو خودم گفتگی بودم همینه و فکر کنید که در پاکستان 4 بار حکومت سرنگون کردن. ارتش یعنی که نظامی ها. برای چی 4 بار نظامی ها همین کارا کردن؟ برای که نظامی های پاکستان در اختیار امریکا هستند. وقتی که مردم از درون میخیزد میخواهند که حکومت دیگرگون کنند به دست خودشان گیرند، نظامی ها پیش از مردم میکنن این کاره. مردم هم نمیدونند، فکر میکنن که خوب حکومت عوض شد یگان بهبودی میشود. میگذره چند سال میبینن که با همو بودگیش هست، یگان بهبودی یگان کار دیگر نیست. اگر مثال وقتی دانیم که این دولت انگلیس ساخت و در اختیار امریکا است ارتش این دولت، در این وقت ما میفهمیم که پس میشده است که دولت ها را بسازند، دولت ها را نیست کنند. آگاهی داشته باشیم. اگر اینا رو ندانیم ما یک وقت میخیزی که نه وطن داریم نه چیزی دیگر، که همین کارا در ما شدگی از سرزمین ما از مرز چین تا یونان بود. کوام سرزمین ها انا همین سببی به ناآگاهی بود، آگاهی نداشتن بود. خبر نداشتن مردم، در این فکرها نبودن. بعد دیگر قدرتمندا آمدن. میبخشید گپاتو نبردم. مثل همین روزا که نمیخواستن و نمیموندن که کسی خبردارم شود با فکرم. باور کنید من هیچ نفهمیدم همین روز که 2 روز هیچ همین فقط از تاجیکستانی و بسیاری همین کومنت ها کوردور نشه، اویدی وای گپ نزه، اویدی گپ نزه. من حیرانم چرا این گونه فکر است. باور کنید خیلی حیران هستم. نخود تاجیک همون کلش خام باشد. میبخشید که این مردم وقتی که آدم بی سواد شود از همه چی میترسه. فکر میکنه که همون دانستن همین کار به ضررش هست. وقتی که یک چیز میدانی این به فایدت است. مثال این اگر یک هنر داشته باشی، الکتریک بفهمی، انا رسامی را بفهمی، شعر را بفهمی، خوراکپزی بدانی، همینا در کارت میشون یا نه؟ آگاهی داشته باشی در کار میشون. مثال یک رزیدکر ایواز کردن، یک همین استان میکوی، همین کار خودت میکنی. وقتی این کارهای میده هستن، کار خورد. وقتی که مقیاس جهانی است، اگر ندانی که در دنیا چی گپ است، این باز مشکلاتی بدتر می شود. همون مردم ما را
اول بسواد کردن، کتابای ما را سوزاندن، اول بردن هر قدر تونستن بردن، باقی موندهش سوزاندن. وقتی کمونیست آمدن در خانه کسی کتاب میافتن، همه آدم میکشتن، میگفتن که این چی است، طرفدار دین است، گفته اینو کتابای دینی هستند، تهمت میکردن و میکشتن. دین افیون است گفته. اگر مردم ما سواد میداشت، خودی و بیگانه را فرق میکردی، کارو نمیشدن. از آب او طرف هیچ وقت افغانستان نبود و همونجا خراسان بود، سرزمین های ما همش خراسان بود، یک قسمت ایران. این یگان چی نبود که دولت دیگر باشد. امروز آوردن طالبه، میگن که شما آدم اینجا نیستی، مردم تاجیک صاحبای وطن هم میگن که شما از اینجا نیستی. یکی دیگهش ویدیو کرده است، میگه که برای چی در تاجیکستان شاهنامه را به مردم تقسیم میکنن. این از افغانستان است، میگه هر چیزی که است درباره افغانستان است. این یک نوع تاجیک، خودشم تاجیک نیست، زبانی ما را میدونه، همین گپ میگه. آدمی که نه فرهنگ دارد، نه زبان دارد، نه تاریخ گذشته دارد، قفاش گرد نگه کنه بغیر خیمه، اما خر و اسبی که از یک جا به یک جا میکوچیدن دیگر چیزی ندارن از قفاش. برای ما را بد کردن، این همین گپ میگه. یک آدم دیگر یک وقت گفت که کدام ازبک گفته که نوروز ازبکی است. تا درجه بیسواد است که از من پرسید که همین نوروز ازبکی است. تو زبان خودت ندانی که همین چی معنی داره. خب همین ببینید اکو ببخشید، من همین شما گفتید که میترسن، همین ترسیدن آگاه نبودن یا که خواهشی ندونستن، این با بیسوادی یگان چیز دارد یا که نه؟ یعنی که اگه چه گم با من مثلا خب حتی ترسیم، اما در صحیفه اجتماعی آخی جای چی جای ترس است؟ میبخشید همه صحیفهش بسته هست، هیچ کس هیچ چیز را نمیشناسد، هم حتی عکسش نیست. جای ترس کجاست؟ باور کنید من چند تا همین در اومدم صحیفهش ندیدم، نه عکس دارن نه چیز دارن. یعنی آدمی چی هم مشهور هم نیستن که همین این گپای نزانید گویان، فهمید؟ یک آدمای عادی هستن. خب همین ترسیدن و بیسواد بودن یگان چی دارد؟ برابری چه گم دارد یا که نه؟ میبخشید که ترسیدن و مثلا نادانی. ترسیدن، همین ترسیدن و بیسوادی همین چی دارد؟ یگان چه گم معامله با خود دارد یا که نه؟ همین برابری هست است یا نه؟ مثلا آدمی که اگر که نمیدوند مثلا میترسد، نه؟ یک بیسواد باشد اگر که وای ندوند که آتش این ضرر دارد، اگر قپ میسوزاند میترسد البته که، فهمیدید؟ لیکن اگر که آدم دوند میتواند همون آتش مثلا دیگه گونه استفاده برد، لیکن این نمیترسد از این وقت در آتش. یعنی که همین آدم مثلا شما گفتید که میترسن، یک کس نیست که میترسن، باز میگم صحیفه‌شون نیست، روحشون نیست، هیچ آدمی مشهور هم نیستن که یک مردم چیز کنن، خودداری کنن. یعنی آدمای عادی هستن، فهمیدید؟ میترسن یگان. اینجا گپ در همون نادانی بیسوادی است. اینا وقتی که ترسان، اینجا یک کس نوشته بود که ترس از عائله دارن که حکومت ها به ضرر میرسونن. این ترس برای چی از عائله دارن؟ اینها فکر میکنن در هر موضوعی که گپ زدی حکومت به تو یگان کار میکنه. همون نادانی که هسته برای همین. اگر تو در موضوعی که آزاد گپ میزنی به هیچ کس ضرر نمیرسانی، اندیشه و فکر خودت میگویی، یگان کس به تو کاردار نمیشه، نه حکومت و نه یک کسی دیگر. تو کسی را به جنگ جنجال دعوت نمیکنی، یگان گپی بد نمیگویی، یگان نسبت یگان کس مردم دعوت نمیکنی که خیزه فلانی را بزنی. بله. این کارا رو نمیکنی، فقط فکرت میگویی بفهمی که در دنیا چی گپ میگذرد تا همون بلا به سر تو را نیاید. همون نادانی است که از گفتن همین چیزا هم از آگاه شدن هم میترسن.
بله. سبب همون نادانی است همش. مثال دانستن این که در پاکستان چی میگذرد، مثال این من درباره پاکستان 2 باره که حکومت سرنگون کردن از اخبار خودم شنیدگی بودم، بعد در اینترنت گفتم دیدم 4 بار همگی شدگی است، حکومت سرنگون کردگی است. همین دانستنش به فایده من است یا به ضرر؟ البته که با فایده، برای من با فایده من است. وقتی که به فکرم که ابوریحان بیرونی بود یا که یکی از همین دانشمندان ما که در غزنی بود دورهای پیش، وقتی بیمار می شود پیش از مرگش در کدام موضوع یک دانشمند دیگر را فکرش می پرسد، در بستر بیماری مرگ است، اون آدم میگه که تو آخی فکر خودت که فکر جان تا که همین چی در کار است، میگه و میپرسه از اون آدم که من دانسته مرام بهتر است یا نادانسته مرام بهتر است. دانسته مردم بهتر است. تا اما بهده پیغمبر نگفته است که از گهواره تا گور دانش آموزید. 100%. همین است. همه هر چی که هست باید ما برای چی ما ندانیم که در افغانستان مثال کدام مردم ها کدام ملت ها هستند. چه خیلی شاهنامه را میخوانی و تو نمیدانی که همون سرزمین هایی که در شاهنامه هستند، مثال سمنگان، کابلستان، اینا در کجا بودن؟ در همون جا انکو مازندران. درست. یک کینوی خیلی خوب بود، همین یک سال شد تمام شد، اویدی سیاست پرتغالیا و اسپانیا در ژاپن. ببخشید سامورای با فکرم نمیدارد، در همین نتفلیکس نشون میدادن. خلاصا خیلی چیزی خوب است، معقول شد با من. و یک سامورای مثلا اونجا همین بین خودشون همین سیاست خودشون دارن، فریب نایرنگ چی دارن، با یک سامورای و یا همین کلاشون نمیگیرن کو کلاشون نمیگیرن، همین آدمایی که چیشون اول خودشون میکشن، همین آدمایی که برزیدی یک کس برمادگی است، فریب کردگی است، کوچه میگیرد در اشکامش میزنند، بعد یک کس باید کلاش گیرد. خلاصا همین چیزی که شما گفتید، یک سامورای خلاصا در دو طرف کار میکند، بعد оянда ба вақташ мебиёяд ки ҳама мефаҳмад ки як одами дуруя ҳаст ва ба кала мегирад, албатта мегӯяд ман дуруя ҳастам, хулоса ман худро мекушам ва ки пеш аз куштани худаш ҳамин корча мегирад, дар ишкамаш мезанад, аммо як хоҳиш дорад мегӯяд, ҳамин суол метиҳад ки ба ман гӯед, ҳамин خلاصا همون کسی که میکشه چه یک مردی خیلی با قوت چی دولتدار است، میگوید که یک همین سیری همین یک چیزا با من گوید و مردی سیاستمدار میگوید که نمیگوید، خلاصا نمیگوید چه، میگوید که این سیره قبرت میبری، فهمیدید؟ یعنی همون آدمی درویت تا مردنشه همین چگم جوش نمیواد که همین سیر بفهمد و دوناد، فهمیدید؟ یک زخم یک مثل همین چیز یاد برین، یعنی چی میگوین چه؟ یعنی چی زهر برین، فهمید؟ همین خورده میشد از درون. خب تشکر زیاد اکوی شهاب. یک تا دیگه سوال ببینید، همین که ما دعوت میکنیم مثلا آیا با زبان روسی پورا گپ زنید، آیا با زبان تاجیکی پورا گپ زنید؟ به هر حال من هر دو زبان میدونم، اما این درست هست که ما همین دعوت میکنیم مردم که با زبان تاجیکی پورا گپ زنن یا که با زبان روسی؟ برای که من با مثلا نه اونقدر معقول است که تاجیکستانی در وقتی که در روسیه اینقدر تنقیدای اینقدر پسزنی نه تنها بر ضد مردم تاجیک اما بر دیگر مردم ها با میگیرن همین زبان تاجیکی همین میکس میکنن، خلاصه یک خدا میدونن و چی میشود. باز میگن که همه میفهمند. خب مردم افغانستان و ایران نمیفهمند که ما این گونه حرف میزنیم. شما اوید همین یک فهمونید ما با مثلا و مثال یک کس بفهمی نام مادرشه، اما آدمی که زبان ها ایران میکنن نام مادری همونه کچ کنی، یکم خیلی پاخلک کنی ده بشته بزنی، همون خیلی بگوی که مادرت نامش همین خیلی است، همون به همون آدم میفوره. البته که نمیفوره. انسان باید که عقل داشته باشه که زبان ما این زبان هستی یک ملت است، از روی زبان ملت میشناسن. زبان تا ندانستی با کدام زبانی گپ زدی ملتت همون زبان میشود.
برای همین باید که زبان خود دانی آمیخته نکنی به دیگه زبان ها. با دیگه زبان گپ میزنی پورا گپ زنی چی گپ نه ما میفهمیم. مثلا درسته که مردم افغانستان ایران نمیفهمن زبان روسی را، نه خواندن نمیدونن. بعد این سبب نمیشه که خب مردم تاجیکستان 60% میکس گپ میزنن. خب این است که اگر یک کس از بالای بام پرید خیلی نمیشه که ما هم همون کار کنیم که همه اونا از بالای بام پریدن در زمین ما هم بپریم. یک کسی اون خیلی گپ میزند و کمبودی خودش است، بیسوادی خودش است. بعد زبانهای ما زبان پامیری نداریم، زبانهای ایران شرقی داریم که 4 زبان است، هر کدامش نامی خودش داره. زبان شغنی است و با فکرم اشکاشیمی است، چی است، یزغالامی است. اینها زبانهای ایرانی شرقی هستند. نام دیگری اینها زبانهای قدیمی تاجیکی هستند. تا آمدن روس‌ها من یک کینا را گرفته بارگیر کردگیم در من در همونجا مردمی بدخشان تاجیک میگن، کینا روسی است، داکومنتال نی فیلم. در همونجا تاجیک میگن. در چین مردم خودشون تاجیک میگن. در افغانستان هم پس اگر که مثال در همه جا تاجیک، در پاکستان هم. بعد گپ در این است که اگر که در یک دولت مثلا اونها اگر تاجیک نباشه در اونجا پامیری باشه، در اونجا 4 زبان که باشه کدامش پامیری است؟ از 4 باید یک تاش پامیری باشه. بعد دیگراش کی هستن؟ باید هم معین کنی. خیلی خوب. همیشه تاجیک میگفتن تاجیکستان اول همونجا بود. همین تاجیکستان ولایت خود مختاره که ساختن در هیئت ازبکستان، روس‌ها ما رو تماما زمین ندادن. این هم قسمت رشت غرم، اما وادی رشت حاضره، همین پامیر، همین بدخشان، اینا همش رشت هم کوهستان پامیر است. همینجا را تاجیکستان فقط گفتن. اگر که اونجا تاجیک نمی بود برای چی اونجا را تاجیکستان نام کردن؟ یکم تاجیکستان هم اونجا بود. بله. فقط همین است که زمان کمونیستا آمدن، وقتی که مردم تاجیکستان کوشش کردن اشتی ها خستن از خوجند، از همه جا آیسته آیسته زمین ها را گرفتن از ازبکستان. بعد اینا گرفتن، ببینه که بدخشان ولایت خود مختار کردن، رشت گرفتن ناحیه های تابع جمهوری 200 کیلومتر دور است از مرکز، اونجا را تابع جمهوری کردن. این برای چی؟ برای همین مردم همینجا اول خستن برای تاجیکستان ساختن، محض همینجا را برای کنترل گرفتن، تفریقه انداختن، اونجا خود مختار اعلان کردن، این طرفش در کنترل مرکز از دوشنبه باید کنترل شود که باز یک نخیزن. همینجا تفریقه انداختن. خب زبانهای پامیری 8 هم باشن، پس کدامش پامیری است؟ زبانها پامیری نیستند، زبانها ایرانی شرقی یا که تاجیکی قدیمی هستند، از تاجیکی باستان کهن. یا مثل اگر پامیری باشن باید یک تاش پامیری باشه، همش پامیری نمیشه. پامیر نام کوهستان است، از وحدت، شهر وحدت است. از همون بالا فیض آباد، آبیگر، همه اینا پامیر هستند، کوهستان پامیر. روس ها اینجا را جدا کردن، برای تفریقه انداختن، گفتن که پامیر از اینجا است. از همه وحدت بالا همش پامیر است. تشکر زیاد بردار. اونجا نمیشه که 8 زبان همش پامیری باشن. اگر پامیری باشه باید یک تاش باشه، نامای دیگریش هم پیدا کنه که ایناش ملتشون چی است. بله. یا مثل همون زبان یغنابی هم با یغنابی هم تاجیک هستن. بله. فقط گپ در این است که ما یک زبانی عمومی داریم. زبان عمومی ما همین زبان فارسی است که اینم کمونیستا گرفتن تاجیکی نام کردن. زبان پارسی دری، یعنی که زبان دربار، زبان پادشاهان. بله.
تشکر زیاد برادر گرامی، خیلی خیلی موضوع خیلی شد خوب کرده. تشکر زیاد منندورم. تشکر زیاد. خب به هر حال اکای فیروز همجا درآمدگی است که اکای فیروز چیز کنیم. اکای شها با ما باشید. من یه سوال با دو تا دیگه سوال دارم. نه اومده سرم. باز اکای همین فیروزه بفهمیم با التماس. اکای فیروز سلام سلام علیکم. علیکم. سلام دوستان. سلام خوب هستید؟ که شاکمی وقتی که استاد شهاب باشه اگر دیگه انا اما یگون گپ نمیمونه ما صحبت ها و چخچخ های استاد میشین دیگه گوش میکنیم. یک دلیل همیجا باید اون زد که در جای خوانده بودم که همین کلمه پامیر از کلمه با مهر گرفته شده بود. است با مهر پامهر پای مهر همه خیل باید همون پامیر شده است. مسئله اونه که کیرا شاکمی را بعضا میگه در این مسئله در اون مسئله گپ نزن. اینو یک طبقه نفرایی که هستن که خیلی با دشواری بزرگ شدن و با دشواری یک شرایطی برای خود شرایطی میانه معتدل آماده کردن. یعنی که با فکر خودشون که در همون زون کامفورت همون منطقه از همون راحت انا گویا که خودشون رو دریا کردن دیگه برای اونا مسئولیت زیاد جوابداری زیاد لازم نیست. فهمیده ایستاده اونها در یک نقطه آمدن و شخص شدن. یعنی که پدر و باباشون برای تو هم درجه رو آمدن آرزو میکردن اینا آمدن گویا رسیدن با همین تمام وش دقت نمیتی که شاکمی فهمیدیم درباره این گپ نزن درباره گپ نزن. همین چیزی هست موضوعی هست که در فضای مجازی علاقه پنج شده است مردمی شده است. یعنی که او معلومات آزاد است. همون معلومات رو اگر درست درباره منبعاشون اگر درست صحبت کرده بتونی درباره کلی کائنات گپ زد شاکمی نه تنها همین دنیا و دیگه. زنده باشید. ما همین را میگم امروز در همون یوتیوب یک تا دیگهش در اومده است همین کامنتاری میگوید پس میگوید که یوتیوب شما شخصی کرده. چی میگوید؟ میبخشید گفتم این یوتیوب جای شخصی البته که نیست اما یوتیوب یک صفحه اجتماعی است که کلی مردم دنیا اویدی چیزی که خوان حرف میزنن. این هم ممکن که ترس باشد اما یک خوب کده درست کده نویستن باور که نخوندم گفتم نخود همه خوندم این گونه فکر کرده داشته باشه. خب به هر حال چگونه این سوال من است همین چگونه ما مثلا ما دعوت کنیم که همین جوانان ما یک کمی آگاه شوند یک کمی از خود مثلا ببینید اویدی همین گرین کارت ما یک تصمیم گرفتیم که کمک کنیم همین گرین کارت پر کردن. یک سوال 10 بار همین یک سوال 10 بار میپرسم باور کنیم حرکت میکنیم بفهمونی یا که خودشون نمیخوان یا که نمیدونم یک چیز ندارن. انا خب چگونه ما باید حرکت کنیم یا که نکنیم که همین جوانان ما خبردار باشن اویدی همین موضوع دنیوی. یعنی میگوین اویدی فلسطین گپ زنید اما اویدی همین مبخشید همسایه کشورون گپ نزنید. همین فلسطین و مسلمان ها کشته استان گپ زنید حتی عکسای فلسطین میمونن و دیگر ریپوست ها میکنن اما جنگ همسایه کشور نه خاموش باشید. و چگونه باید ما بدور کنیم این سری خومه یا که سری میترسیدگی. اکو شهاب بگم از شما اول این امکانیت باشه جواب دید. خب اکای فیروز من در ویدیو خودم در یوتیوب گفتگیم که در همین موضوع دنیا دو تقسیم است. دو تا خوجاین است در دنیا. امریکا طرفداراش اروپا هستند و روسیه با چین. وقتی که اینا فکر کنه که جنگ دوم جهانی بود خوب نمیگیم که اونجا بچی سبب بود چی بود اما یک جنگ بود. در اونجا مردم ما را استفاده بردن. مردم آسیای میانه قفقاز افریقا اینا را پیش داختن در جنگ مردن. همین نام کردن جنگ دوم جهانی که جنگ اروپا بود مثال در اصل یکم شم دیوم شم گویا که تا اینا جنگ جهانی نبود.
تیمورلنگ نیمی دنیا را گرفت، یا که اونو دیگرش چی نام داشت از مغولستان چنگیز خان اینا رو جنگ جهانی نمیگن، نیمی دنیا را گرفتن و ایران کردن، همه را سوختن. فقط اون چیزی که در اروپا بود، بعد همین ساختن سازمان ملل متحد. در سازمان ملل متحد 5 دولتی که قدرت دارن، امریکا، امریکا، فرانسه و انگلیس از یک طرف حق ویتو دارن، از طرف دیگر روسیه و چین. میگن که همین سازمان ملل متحد برای مردم است، برابر حقوقی یگان کس پایمال نشود. اگر برابر حقوقی باشد، برای چی این 5 دولت قدرتمند هستند همین ها فقط حق ویتو دارند؟ باید اینها هم نمی داشتند، حقوقی همه یک آواز می داشت. مثال یک چیز پیشنهاد میکنن، یا روسیه یا امریکا به فایده شان نباشه، یا چین ویتو میکنن، همینه کار قبول نمیشه. فقط اینها حق دارند. دنیا این هم خیلی دو تقسیم از همون وقت کردگیان که بیایه تقسیم کنیم، هر کس به نفع خودش، جایی که منفعت عمومی است مصلحت میکنن، جایی که منفعت عمومی اگر تقسیم کردن نتونستن، یگان دولت دیگر جنگ میدازن، به جنگ تقسیمش میکنن که این کار رو ما میبینیم. در همون فلسطین هم در اونجا هم همین کار است. ساختن مثال اسرائیل هم 1948 سال ساختن، همونجا فلسطین نام داشتمش. این عیبی کی بود؟ اول اسرائیلیا در اونجا خانه خریدن، مردم فلسطین اینا فکر کنه که پدرای اینا، پدر کلاناشون وقتی که پول دیدن با پول کلان خانه هاشون فروختن. یهودی ها زیاد شدن، یک باره حکومت گرفتن. این یکم عیب خودشون بود. دویمش این که قدرتمندا کار میکنن، نقشه کشیدگیان، کار میکنن که کدام دولت چه خیل تقسیم کنین. مثال اینا ببینه برای چی در همه پروژه، در هر نقشه که هست برای تجارت بین دولت ها هر کاری است، در سابق شوروی ارمنستان و تاجیکستان از همینا قریب همه وقت بیرون میمونن. در راه ساختن از یک کشور به دیگر، در بسیار کارا. دو ملتی که تاریخ دارن، فرهنگ دارن، الفبای خودشون دارن قدیمی، همه چیز به زبان خودمون ما داریم، ارمنی ها هم دارند. بله. این به ضد فرهنگ مبارزه می رود که مردم به فرهنگ باشن، در هر طرفی باشد. اگر اینا را ندانه ما چه خیل می شود، ما را نابود میکنن. باید در این مسئله ما دانیم، آگاهی داشته باشیم. فلسطین هم حساب کردن، نمیدونم 52 میلیارد گفتن، فراموش کردم، پول زیاد در کار میشه که اونجا را بسازن. یک گروه زدن و ایران کردن. این یک طرفی مسئله است، اونجا کار زیاد است، فقط یک طرفش اگر گیریم، یک گروه زدن و ایران کردن. باز دولت های عربی سرمایه گذاری میکنن در اونجا و درآمد میگیرن، خانه ها را میسازن. دیگراش از سلاح پول کار کردن، اونجا زدن، استفاده بردن، کارخانه هاشون که سلاح استحصال میکنند استحصال کردند. چقدر در کجا، مثال در جنگ حساب کردن نمیشود که چند تیر پرانده، یک قسمش پرانده شود، یک قسم دیگرش ممکن که با پاکستان فروخته شود. برای همین دو برابر پول گرفته میشه. یک قسم سلاح، مثال همون سلاح 1000 دانه مثال یگان چی حساب کنیم، برای یک جنگ جدا میکنن، پول از اونجا گرفته میشود. بعد در اون جنگ استفاده نمیشه، نصفش استفاده میشه، نیمی دیگرشه با پول نقد با بازار سیاه میفروشن با دیگر دولت، پول نقد میگیرن در اینجا. این فایده است. بعد این جنگ ها را که بس کردن با سرمایه گذاری سر میشد، با پول کار کردن. اما شخصانی که دنیا رو کنترل میکنن، مردم هم خیلی بازی میدارن. مردم باشه بعد چی میشه؟
میبرویم به ضد همدیگر دشمنی. یک گروه پشتیبان یک کس میشه، یک گروه پشتیبان یک کسی دیگر. یک کس مثال ترکیه را دوست میداره، طرفدار ترکیه است، یک کسی دیگر یک دولت دیگر. مثال ترکیه اعضای بلاک ناتو است. کی میگه که او برای مسلمانا کار میکنه؟ وقتی که اعضای بلاک ناتو باشه، همه بلاک ناتو اروپا و امریکا است، فقط ترکیه اعضا است از مسلمانا، برای مسلمان کار میکنه وقتی که در کنترل اونا است. خزینه‌شون یک تا. ندانستن این همین است. خزینه‌هاشون یک تا، خزینه‌هاشون یک تا. همین مثال ندانستن این همین است. اینا را که ندانیم بعد میخزیم بین خودمان جنجال را میگیریم که اردوغان قند زن اردوغان دیده چی گفت، در اونجا میگه پسی پرده دیگه کار میگه. یک وقت دو دپوتات اوکراینا جنجال کردن در همون ورخوانی رده اوکراینا، در حکومت اوکراینا، در تلویزیون اینا نشان دادن. بعد یک ژورنالیست بعدی که از اونجا میبروین تنفس میشه، پنهانی هم اینا را هر دو کسی که از دو حزب بودن جنجال کردن. بعد اینا رو کامera ویدیو میکنه در اونجا. بعد یک تاش او دیگرش میگه که یک تاش روسی گپ میزد و از طرفی خارکوف بود، دیگرش از طرفی زاپادنی. و در اونجا میگه که من باور کردم که حاضی میخزی میزنی منو گفته. بعد اون به همه اوکراینی جوابش میگه که треба правду казати людям. باید که ما مردم حقیقت گویم گفته. مسخره میکنه این نه که میخنده و مسخره میکنه. پسی پرده این کارا میکنن. بین دولت ها هم همین است. اونا در منبر میبره یک گپ میگه، بعد همون آدمایی که جنجال میکنن با یک جای رستوران میرون، در اونجا با میخندن که مردم احمق ما را باور میکنه گفته. هیچ وقت این مثل همون наш Раша Дагерстед мегает ку золотую статую мне построили, вот не жалеют люди, золотой ты человек мегаку, не жалеешь себя, думаешь о народе, фамилия Дарбаня Шишта. انا مخلص اینا در مردم در یگان جا هرگز حقیقتا نمیدونن. مردم همه وقت دروغ میگن، فریب میکنن. اگر اینو فرض کردیم اینکه راه هر چیزی که هست چی نقشه داری همه را مردم گپ زنی. دیگر کشورهایی که بخیلی میکنن، هیچ کشور نمیخواد که همسایه دولت نسبت به ما خوبتر باشه و پرقدرتتر باشه، اقتصادیات خوب داشته باشه. وقتی که تو مردم همه چیز گفتی، مردم دی همسایه ها را میفهمن که تو چی نقشه داری. مردم بزید خودی حکومت میخزانن، فریب میکنن مردم بی سواده که این شما را دروغ میگه، همون نقشه که گفتی به ضررت میشه. در دنیا از 100 همیشه همین کار است. 70% مردم بی سوادن، خودشون فکر نمیکنن. از 70 27 تا 28 گاه 25 همین قدرش 25% 27% مردمی هستن که فکر کرده میتوانن. مثال گپ میزنی میخوای چیزی را بدونی فکر کنی، دیگرها این 70% که خودشون فکر نمیکنن میگن تو گپ نزن در این موضوع. 2-3% هستن که اونا دنیا را کنترل میکنن، خلاصه میبرارن، چی کار کنن، نقشه میکشن. اونها گروهی کمترین هستن، میدونن در کجا چی گپ است. پیشکی نقشه های کشیده میشد همه را فهمیده میتونن کی چی نقشه داره، کی چی کار میکند. اینا را اگر ندونیم اونم فریب میخوریم، فکر میکنیم که همون چیزی که در یک دولت گفته فرق نداره کدام دولت باشه، حکومتش گفت همین خیل هست، او خیل نیست. برای مردم آرام کردن است اینا همش. یگان اون گپی که میگن او گپا نیست، پسی پرده تماما دیگر گپا است. زنده باشد باردار. آخرین سوال التماس فکر شما با من خیلی مهم است. ببینید اوید خبرهای اخیر
як блогери узбекистонӣ масалан тамоми мардуми тоҷикистонро дашном кард. Ана хулоса як чандта блогерро биромадан гуфтанд ки вайро бибахшед, вай мусалмон будааст, вай урз хошт. хоб ман гуфтам ки не, вай ҳатто мусалмонам бошад ва назди қонун ба ҷавоб бояд тиҳад. Ана ва ҳатто назди қонунам ҷавобам тиҳад, як бибахшед як шапалоқ кати дар ду рӯяш зани бо савоба мегирӣ. Ба фикрам оиди ҳамин шумо чӣ фикр доред бародар? Ҳаминам як кӯтоҳ кадамон ба гӯед илтимос. агар донед. من خیلی شنیدم در کامنت برای منم نویستن آدما که هم خیلی یک ازبک چی میکنن، ندیدم که چی گفتگی است. اما باید که اینا اونا یک وقت یک زن نمیدونم قزاق بود چی بود بر روسی گپ زدگی بود، اونا اما یک پارچش یک قسمش گرفتگی در دیگر کانال موندگی گپ‌های میره. منم اونجا شنیدم گفت که ترک ها هجوم کرده بودن که ترک و مغول و اینها طرفای سرزمین های ما همه را سوزاندن و ایران کردن. اونجا میگه که وقتی که گویا که پدرای آنها همون ترک ها هجوم کردن سرزمین های ما را تا هندوستان جا را گرفتن، با خودشان فرهنگ آوردن. همین چیزهایی که در این طرف ساخته شد فرهنگ همونا است. بعد من همین اینا ویدیوی نمیدونم درست پیش بود ویدیو کردگیم در یوتیوب است، در چی هم است، در تیک توک هم همین گفتم برای مردم خودمان که همون آدم گرده قفاش نگاه کنه، یک کم تر قفا نگاه کنه که از همون جایی که طرفای ما آمدن پدراشون آمدن در همون جا چی میبینه بغیر از خیمه. مثال ما وقتی که میگردیم قفا نگاه میکنیم دیوارای قدیمی داریم، چند هزار سال پیش در اونجا به خط میخی و به چند زبان نوشتگی است، تاریخ ما است میگه ما همین داریم. ما وقتی قفا نگاه میکنیم ما میگیم کروش داشتیم، ما میگیم دینی یکتاپرستی زردشتی داشتیم، همین چیزا رو داشتیم. تو قفا نگاه که در همون قفا چی داری که پدر تو هجوم کرد آمده به خودش آورد، نداشتگی را چی خیلی آورد، چیزی که نداشته بغیر از ویرانکاری و غارت کردن. همون ازبک هم جوابش همین باید همینه. همون بروسی کردگه بروسی میگوی که تو قفا گرد نگه که در یگان کتاب تا آمدن روسا پیدا که یگانجا ازبک نوشته باشه، بخشون ازبک میگن، در کتابای ما هست به زبان ما و به کتابای عربی. بله بله. در دیگه جا نیست. در ازبکستان هم همون مردمی هستن همش ازبک نیست و منقیت و پنقیت و هر قومای خرد خرد هستن همه اینها رو یک جا ازبک نوشتن برای که نسبت به تاجیک زیاد باشن. از تاجیک در اونجا از همه زیاد است. اگر اونها را به همون قومای خودشان نویسن منقیت چه منقیت نویسن قرقلپاق گویان، همش به همون چیزای خودشان گویان. مردم ما در اونجا تاجیک همه زیاد است. من باور کنید همین мардуми қарақалпоқам албатта ки ман дӯстои рафиқои наздик дорам, аммо намедонам чанд қадар бошанд онҳо ва оё онҳоям дар шиносномаашон узбак қайд мекунандшона. Ман ҳамеша намедонам рости гап, лекин нав ки дар сарам задӣ бовар кунед. умумӣ вақте ки ҳисобот мекунанд нисбат дар баробари тоҷик همش ازبک بغیر از تاجیک باقی مانده رو ازبک میگن. فرق نداره که در پاسپورتش چی است. گپ در این است که وقتی که آسیای میانه را روسا تقسیم کردن در برابر تاجیک تمام ترکمنستان و قزاقستان قرقیزستان اینا رو همش ترک حساب کردن، ترک زبان یک ملت حساب کردن، گفتن دیده اینا زیاد هستن. بعد جمهوری هاشون بعد تقسیم کردن به هر نام. در عموم وقتی که نسبت به تاجیکا باید زیاد شوند همه اینا رو یک جای حساب کردن. بله 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 بله. تشکر زیاد برادر گرامی، سربلند باشید. خیلی ما ویدیونوار شما رو البته که تماشا میکنیم خیلی سخنای گپای خوب میزنید. کاش مردم بسیار همین گونه ویدیونوار رو تماشا کنند و یک عبرت گیرند. تشکر زیاد. با اجازت اگه فیروز چیز گپ داشته باشیم مرحمت. خبر بوده توجیکستانی؟ نه همه گپ گفته شد. خب
ташаккури зиёд акай Фирӯз. Акай Тракер, салому дуруд бардору марҳамат. Ин тоқия пӯшидам ки дар ҷаҳата якта аст, кунаш камтарак сӯ зад, дар ҷа як мун як духтарак ҳаст. Ҳам тоҷика медонад, ҳам узбака медонад, лекин ҳамин месӯзад кай ки мо оиди ҳамин чизо мегӯям. Ана пӯшидам ки камтарак сахттар сӯзад. Хуби созӣ бардори Тракер? خدا را شکر شما چه سلام علیکم سلام Зинда علیکم برام ایوار دیگه О, зинда бошед, зинда سلام бошед. من تو در اومدم برای همین صحبت کردن یگان تیما این نیست که یگان مسئله این نیست که صحبت کنیم برای رو بستم ҳамин бибин амрикоиё оиди сиёсати дигар давлатҳо гаф мезананд ё ки умуман аҳамият наметиҳанд? Шумо чӣ фикр доред? яъне оиди ҷаҳон чӣ гапу хабар аст дар ҷаҳон, оиди чизо гап мезананд ё ки не? اون چیز من مثال بسیار جا میرم برای برخوری کردن چیز کردن مثال من میگم که منم میگم که از کجا میشه من میگم که من از تاجیکستان میشم باید حیران میشه تاجیکستان کجا بس مثال باید با فکر من که بسیاری آدمای مثال همین امریکا بسیار خودی همین امریکایی ها ندارن یگان وای ندارن است وقتی که چاینا میگم مثال همسایه‌ایم بعد میفهمد که شما همسایه خدایای افغانستان که یا یکی که همسایه گویچی افغانستان بله افغانستان میگم که افغانستان فهمات است برای وای بسیار دولت‌های مثال خودشون بودن قادرم هستن پشتی ویا مثال در تلویزیونشون نشون میدهد که بله بله CNN و دیگه دعوایو نشون میدهد در برای این دولت‌ها دارن بله یگان بله چینه که در برای ماها و در برای دولت‌هایی که مثال شهستانی خب هیچ چیز و این ندارن тоҷикистон ҳам ака як давлате ҳаст ки дар این اکثریتش бале бале сиёсати чӣ гӯям беруниш на он қадар бузург аст Тоҷикистона ва оиди Тоҷикистон албатта ки на он қадар хабарҳои чӣ гӯям ака Тоҷикистони мо шукри худо сулҳ ҳаст, яъне озодӣ ҳаст. Ин гуна ҳар гуна хабарҳо дар чӣ нест, аммо инаме кае ки президенти Русия ба Тоҷикистон сафар кард, дар бисёр видеонаварҳои инами сайфҳои иҷтимоӣ чи амрикоӣ чи бритониё бисёр маълумотҳои бисёр чӣ карданд, оиди Тоҷикистон ҳарф заданд. кае ки Путин мегӯяд ки Тоҷикистон яке аз давлатҳои хеле муҳим ҳастанд дар ин минтақа, чунки бо Афғонистону бо дигар давлатҳо марз доранд ва чӣ гуна Русия гуфт ки мо дар он ҷо авиабаза дорем, яъне ҳамун пойгоҳи низомӣ дорем, бо дар он ҷо ҳамун чиз мегӯянд дар болои кӯҳҳо чиз доранд ку ҳамин радиолокатор ба тоҷикӣ чӣ мешавад намедонам. Хулоса ин хеле муҳим аст ва оиди ин намиё як видеонавори хеле зиёд гирифтагӣ ҳастанд ва гуфтагианд ҳо ин ҳамин радиолокатор чӣ гуна қувват дорад, чӣ гуна кор карда метавонад, базаи яъне ҳамо ҳарбии русҳо чанд қадар одам дорад. Хулоса якина хеле маълумот метиҳанд. Аммо кае ки ман дар Русия масалан зиндагӣ мекардам ва ҳатто дар ҳамин Бритониё, ҳамин субҳи саҳар кае ки мехезанд одамои оддӣ, ҳамин дар ягон ҷо сафар мебуранд мошиношон кади радио гирон мекунанд. Дар радио ҳама вақт оиди хабарҳо бисёриш ҳаракат мекунанд ки хабарҳои имрӯза як чиз кунанд, чӣ гӯям, огоҳ бошанд. Мефаҳмед? Тоҷикистони мо ба фикрам кае ки саҳарда мехеза ҳамон маршруткаи ҳашта мехапе ку зафарчае ё ки қадами қурбон саҳар баги чӣ мега сари паваротай гуфта, фаҳмидӣ? хулоса имрӯз бошад аз сабаби ҳамин бошад ҷавонони мо кае ки мо мегӯем ки бародаро камтар огоҳ бошед, камтар чиз бошед, мегӯям ки не оиди гап назан. Ва имрӯз ман гуфтам ки масалан биби ман ҳозир равам кати покистонӣ як ҳарф занам, гӯям ки Афғонистон дӯсти беҳтарини мон аст. Мумкин ки бале мумкин ки ана ҳамон дӯсти покистони ман ба ман ранҷад. Фаҳмидӣ? Агар ки ман бизнес хоҳам ба вай гӯяд ки ту тарафдори Афғонистонӣ, ман дигар кати ту бизнес намекунам, ё ки агар ки ман гӯям ба Афғонистонӣ ки ман ба покистонӣ бизнес кардаем, мумкин ки Афғонистони ранҷад гӯяд ки ту одами бади чиз душмани ҳастӣ. Мисли ки ҳамин ҳатто давлатҳо ҳастанд ку масалан Ҳиндустон бо Покистон созишнома бастанд ва дар видеонаварҳои ҳастаи ё чизо дар ҳамин TikTok и YouTube ҳамун сафири Ҳиндустон мегӯяд ки мо шуморо ба расмият мешиносем.
ана пас хоб ҷанг сар мешавад аз ҳамин покистон мезанад хулоса афғонистона хулоса иҷо як сиёсати албатта бузург аст аммо ман фикр медонам ки мо бояд огоҳ бошем фарзандони мо бояд огоҳ бошанд ҳар як тоҷик бояд огоҳ бошад хе намешавад ки ҳамсояи ту хунаш оташ задагиҳои дар гирифтаиста ту беаҳамият шавӣ ӯ оташ ба ту мегзарад хе хоҳӣ нахоҳӣ фаҳмед ҳамин мисли ҳамин пажарни чиайку ки ягон хона дар ягон ҷода месӯзад агар ки хомӯш накунӣ кӯмак накунӣ ё ки занг назанӣ ҳамун полиси оташ хомӯш кунака ӯ оташ хоҳӣ нахоҳӣ ба хонаи ту мегзарад аз ҳамин сабаб бояд ки мо огоҳ кунему мо бояд каме иттилоъ дошта бошем хуб ба ҳар ҳол иҷо якта афғонистонӣ ташаккури зиёд акаи шаҳоб ягон сухан бошад акаи фирӯз марҳамат агар сухан бошад гап занед ана ман микрофонро хомӯш кардам чунки авози чиз набурояд гуфта ана хуб ба ҳар ҳол ҳамин аст ман ҳамин лайва гирон кардам ки як аз тоҷикистонӣ фаҳмам чаро ин қадар онҳо сархам ҳастану чаро ин қадар мо тарсучак ҳастем оиди як илми дунявӣ гирифтан оиди фаластин ин қадар забона дароз карда баланд гап мезанем аммо оиди афғонистон бошад не хомӯш бош оиди покистону ҳиндустону арабистон дигар чӣ хомӯш бош ин гапҳоя назан ман намефаҳмам хуб ба ҳар ҳол салому алайкум замуниддин айнӣ бародар хуш омадед марҳамат صداتون نیست سلام علیکم برادر گلم جگرم نفسم خوش میکنم بسیار دوست دارم والا تشکر زیاد دوست دارم ارجمند تاجکم به خدا یگان لایف های تا میبینم یگان گپای تا میشنوم بسیار آدم روشنفکر دانو همیشه ولی دوست دار هستم تشکر زیاد یکان گپایی هست نه ما شما باید در این گپا باید نرویم من خودم از افغانستان هستم ای کی هست اینمی چی کی هست اینمی پولیسی کی هست این پولیسی امی شب روز که میگردنه شب روز که خوش میکنم بله اوی شب روزی که خوش میکنم که سلامم ندادم تا بخشش باشد هیچ گپی نیست سلام دادید نفسم تشکر با همگی سلام اوی شنونده و همگی محترم ای پولیسی اوی شب روز که از دمی افغانستان و پاکستان و گپا که هست نه اینا همش یک سیاست هست سیاست کی؟ سیاستی است که ما شما فکر میکنیم که البته شاید خواهش میکنم زبان ما و از خود یکم فرق میکنه یگان فرقت ندارد گپ چون که زنید ما فهمیده فارسی استیم درست میگم شما یکمه خواهش میکنم برادر گرامی فارسی شما فارسی ما یگان یکمه فرقت شما فارسی شما یکمه فرق میکنه نه برادر یگان فرقت ندارد کمی این مردم که کمی هست لهجه هست تمام اینمیاله سیاست امی پاکستان اینا که هست نه یا دیگه چیز هست در قبال افغانستان تشکر زیاد برادر در قبال افغانستان میگم بله در قبال امی افغانان میگم تشکر چون که ما افغان نیستیم واقعا میگم کیستین شما؟ فهمیده هستی در قبال امی افغانا یا ای افغانا یک کم تم یا عقل و منطق درست ندارن شما کی هستید برادر شما کی یا عقل و هستید منطق درست ندارن که بفهمن که بدر شما کی هستید
садои маро нафаҳмидесте чи шумо ки ҳастед бародар? خب به هر حال تشکر زیاد برادر گرامی سربلند خواهش باشید میکنم خواهش میکنم سربلند باشید خانه آباد باشید لیکن لجرم شاید میدونین شما گپ مرا میفهمین شاید همش هم میفهمیم من همه که شما که گفتید نفس هم میره گفتید با من گفتم خیلی این مردم که هست بچه. بعضی این مردم ما شما که هست این نمیدونه که این پاکستان چی خب تشکر زیاد برادر گرامی اگر در بین مایک میدونی خب باز هیچ کس نمیفهمه برادر گرامی تشکر زیاد فهمیدیم تو نه ممکنه که نمیفهمم صداتون بریده اومده است خب به هر بین حال مایک مردم میدونه مالی بخشش باشه تشکر زیاد ما بعضی گپا میزنم یعنی پاکستان که هست برادر گرامی تشکر زیاد زنده و سربلند باشید صداتون بریده اومده است از همین سبب پایینتون کردم انا خب یا سیاستی بزرگ هم باشد انا ما با سیاست داخدار نیستیم کم اویدی همی خبرهای اخیر کمی معلومات میگیریم و کمی با دیگران ممکن که اویدی این خبرها نشر کنیم گوییم همین است دیگه خب به هر حال برادر زنده و سربلند باشید خانه آباد باشید تشکر که با ما حرف زدید و این سخنهای شما با من خیلی مأخوذ شد مثلا میگوید که جگرم نفسم که گفتید نفسم باور کنید این خیلی کلمه خوب است کاش که من یه استفاده برم که به همزبانم گپ زنم نفسم گویم چون که نفس نباشد آدم مرده است دیگه خب به هر حال تشکر زیاد الکس نفسم سلام درود بردار جگرم همون جگرم میگیم خوبه سوزه بردار برادری خوبی من شما درست می تنج می السلام علیکم به همه و علیکم السلام چی گپ همیشه بسیار نقص بینم شما برآمدید وای به چی به لایف به بیایید گفتم منم یک درام گپ زنم با برادرای تاجیک همین موضوع شنیده در آمدم ده از همین سبب موضوع اینجا حاضر باز یک باری دیگر به من همین یا با فهمانه چی گپ در چی موضوع آیا چی موضوع باز یک باری دیگر بله خب برادر آیا تاجیکستانی باید دонад оиди сиёсати давлатҳои интернет аст назарам авози ман безеб рафтест аст ёки аз он шумо гум шудед интернетатон суш шуд шокив хубе ку бачако дар зери комментария нависед авози ман бурида рафтест аст ёки авози ман ҳаст бародари алекс авози шумо ҳозир хуб авозатона дуруст кунед баъд бо гап мезанем хуб мавзӯи имрӯза ки оё тоҷикистонӣ бояд донад оиди сиёсати давлатҳои минтақаи ҳамсояи тоҷикистон сиёсати имрӯзаи он ёки хабардор бояд бошад ки чӣ гапи хабар аст дар дигар давлатҳо яъне ҳамо мо имрӯз ҷанги покистону афғонистон каме ҳамсӯҳбат шудем ва дар видеонаварҳои ман хеле зиёд нафар чанд кас навистанд ки оиди ин гуна хабарҳо натем ва маълумот натем мо дар ниёзманд нестем кори худат кун дар пайи кори худат шав як муҳоҷир ҳастӣ сиёсатмадор нестӣ ва ғайра хулоса мегӯянд ки оиди таърихам хуб гап зани майлашу хуб оиди таърихам гап назан як мегӯянд барое ки мегӯянд ки бо таърих мо бояд зиндагӣ накунем зиндагӣ давом дорад мегӯянд таърих ҳамонад мегӯянд хуб ҳеҷ намефаҳмем одамо хуб ба ҳар ҳол оё тоҷик бояд донад чӣ гапи хабар аст дар дунёи имрӯза ёки на ташаккур акай алекс донистанаш шарт ва зарур ин дар олам чӣ кор шуда истодагӣ шаяд шарт ва зарур бародаро як гап доштам де агар мо тоҷико мехоҳем ҳамин дар рӯи замин зиндагӣ кунем мо тоҷик номи мо тоҷик аст мо ҳамаи мо донистана мо шарт ва зарур политика партия то есть политикаи тоҷикистон ё ин ки гидду атрофи тоҷикистон чӣ кор шуда истодааст ҳамаша донистана мо даркор
мефаҳмед ми аз барои ҳамин агар мо надонем агар ягон камбудӣ шавад мо ҳама чия хоб мекунем тамом хобмон бурдагӣ ҳичи намедонем тамом ҳамин хел шуданаш мумкин аз ҳамин сабаб ҳар якта тоҷик донистанаш дар кор мефаҳмед ми ҳамин политика география тарих ҳама чия донистанаш дар кор як савол дорам. Шумо гуфтед политика партия гуфтед ҳамин дар даври шӯравӣ ба фикрам ҳар як шахс яъне ҳамин шаҳрванди шӯравӣ давлатҳои Советский Союз ҳатман бояд оиди сиёсати партия ба фикрам медонист ё ки не? ҳамин ҳама медонист ҳама аз як сар камсамол мегуфтанд чӣ мегуфтанд а? ҳозир ҳамин саволатон бисёр саволи хуб аст аз пионер сар када пионер гуфта мо галстук мемондем гардана мо галстуки сурх мемондем аз пионер сар када камсамол баъд аз он чӣ мегӯяд коммунист партийный мегӯяд мефаҳмед ми ҳамаи мо аз ҳамин якум синиф мехондем ҳама ҳамина забони русӣ мехондем забони тоҷикӣ мехондем забони англисӣ мехондем ҳамаш буд лекин мактаби СССР тамом шуд барҳам рафт акун ҳозир ҳама давлатҳо худаш ба худаш акун хоҷаин шудагӣ мо давлати худомои донистанамо дар кор дар гирду атрофи давлати мо чӣ кор шуда истодааст ҳаминам донистанамо дар кор мефаҳмед ме агар мо инро надонем ин бисёр гуноҳи калон мешавад дар назди худо ҷавоб метиҳем ё ки дар назди қонун дар назди қонуни худи тоҷикистон мо тоҷикистона бо як гавҳараки чашми худамо нигоҳ дорем ки ин тоҷикистон давлати мо аст алал хусус ташаккури зиёд мефаҳмед ме бале хуб ташаккури зиёд бародари гиромӣ як савол дигар оиди ҳамин марди блогере ки аз Узбекистон Тоҷикистон ин қадар давр зад ҳақорат кард оё вая бахшида шавад мисли бародари Мусалмон гуфта ё ки ҳатман бояд ҷазоша назди қонун ҷазоша тиянд шумо чӣ фикр доред оиди ҳамин фикри ман ҳамин медонед ча ба фикрам не қонуни ҳамин ҳамсоя давлат ҳаст қонунаш ҳаст ҳамин кор ба акун ин кора карданашон дар кор не ягонта ҳамсояи мо ман акун номаша намегирам ман дилам мондагӣ аз ин аз ҳамин сабаб дар назди қонун ҷавоб диҳад барои чӣ хоҳари мана модари мана бародарои ман тоҷикоя ҳамаша ҳақорат кунаду кӯчава бо бизнес када гардад бозорчигӣ када ҳамин савол аз ҳамин савол мо ҷавоба мехоҳем аз ҳамин кӣ гӯи сардори давлатҳои ҳамин ҳамсояи давлат тамом дигар чӣ нест не акун сардорои давлат ба фикрам ба ин чизо аҳамият ҳам наметиҳанд лекин ба фикрам министерство внутренних дел корҳои дохилӣ бале ҳамион ҷавоб диҳад хоб гирад маҳбас кунад хоб агар ки бибинед масалан гӯем да агар ки масалан ба ҷавобгарӣ кашида нашавад масалан не хоб чӣ бояд кард масалан бибинед ака чӣ бояд кард ку гӯед ку ба назари ман ин акун ҳамихел забони русию мегӯяд грешный человек да грешный человек сам по себе он боится ходит туда-сюда вай тарсида мегардад акун ҳам ту намегардад вай тарсида мегардад ҳамин ягон каси тоҷик бинад ё ягон кас бинад вая албатта ҷазоша метиҳанд ҷазоша мефаҳмед ми ин ҳама ин гапукор просто так намерад ҳам ту хап намешад як сол не ду сол не хай ҷавобаш ҳаст аз ҳамин сабаб медонед чи як аз ёд намебарорад медонед ҳеҷ кас аз ёд намебарорад мегӯянд ки
ҳамин дар Тоҷикистон мегуфтанд ба фикрам ҳамин корра ба гармиш ҳал кунед. Ё ки мегӯянд ки инам хеле як чи масъала ҳаст, корра ба гармиш ҳал кунед ва бибинед, ман фикр дорам ки агар ки ба ин аҳамият натӣ, мисли як хел чӣ хел мегӯянд блогерон дуромада гӯя ки эй бародари мо аст бахшидед, хулоса як сол пас фикри одамо дигар парешон мешавад, фикри ин намешавад, фаҳмидед? Аз ёди одамо мебарояд. Ин одам ҳамин аст, аз ёдаш мебарояд ва ман фикр намекунам ки вай тарсида дар кӯчаҳо мегардад, барое ки вай пас аз ин видеонавор дар як ҳафта 12 дигар видеонавор карда ва озодона гаштест аст. Яъне ва ягон тарсу марс надорад бародар, фаҳмидед? Хоб акӯ ман як чи гӯям дар ин борада мегардад намегардад, як рӯз не як рӯз ҳамин кори хатогива ҳар якта одам худаш ҷавоб мерасонад. Мефаҳмед? ҳар якта одам ҷавоб мерасонад. Ману шумо ҳеҷ кас дар ин намемонад дар ин замин, ҳеҷ кас. Ҳамамон мурда мерем, худатон медонед, бародар. фаҳмо, ташаккури зиёд бародари гиромӣ. Энаҷала як равшанфикри тоҷик ҳастанд, Шаҳобҷон, шумо медонед ҳамин нафара бародар? Ман ино мешиносам, бачаи нағз ҳастанд ино. Кав нест. Ассалому алайкум. И бародарам дар Олмон аст ба фикрам, чӣ хел ман медонам. Дар кадом шаҳри Олмон ҳастед, бародари хуб? гап занед. куҷо рафтагӣ ба назар? Акай Шаҳоб микрофонтона гирон кунед агар бошед, намедонам ҳастанд нестанд. нафаҳмидам ки ман мегӯянд бародари хуб дар Олмон ҳастед ё дар куҷо? бале дар Олмон. дар кадом шаҳри Олмон ҳастед? Нюрнберг. Нюрнберг. ҳамин як бародари мо бо ман гап мезананд, боксёр ҳастанд. ман борин боксёр ҳастанд. агар шумо Нюрнберг боше, ман дар Дортмунд ҳастам. аз барои ҳамин бо эҳтиром ман бо шумо шинох шудам ҳамин канал. боксёр ки аст? ҳамин як блогер ҳаст, дар худаш ҳамин дар Нюрнберг зиндагӣ мекунад. бо ман гап задагӣ буд. хай бачи нағз де, ҷудоам бачи нағз, вай дар бори спорти Тоҷикистон гап мезанад. шумо агар шунидагӣ бошед, ҷудоам бачи нағз. агар хоҳед, агар бароед манамам ё ин ки каналтон нависед, ман мемонам ҳаминҷа. баъд аз он меред, чӣ мешед, шинос мешед, бачаи бисёрам хуб. мо акун бачаҳои тоҷик ҳамин аммо тренер аст вай? тренери бокс аст. бачи нағз ҷудоам бачи. мумкин вай одамо шумо шиносед, бародари. хоб, ташаккури зиёд. умедворам як рӯз амон тарафҳои шумо равомо як оши тоҷикӣ кунему, яке ягон хӯроки болаззати тоҷикӣ. акай Алекс дар кадом шаҳр будӣ худат? хам. дур аст аз Нюрнберг, дур аст? аз Нюрнберг як 300 километр. и ош хунук мешавад, меравад. хулоса ба ҳар ҳол иншоалло я насиб карда бошад, меравем ва як ҳамаи мо тоҷикҳо як шуда истода, як оши тоҷикӣ мекунем ҳаминда дар Олмон. шоакӣ шумоя ҷеғ мезанем дар Дюсселдорф. ман бигӯш кунед, дар Дюсселдорф тоҷикҳо чӣ кардагӣ, чойхона кушодагӣ, мо рафта метавонем. ман сообщение мепартом, бачаҳо моро ҷеғ мезананд ҳаминҷа. шаҳри Дюсселдорф аз ман 100 километр дуртар. хуб, мушкиле нест. ташаккури зиёд, зиндаву сарбаланд бошед. акои Шаҳоб, ташаккури зиёд, зиндаву сарбаланд бошед. хуб, ягон гап бошад, марҳамат гапто назанед, набошад. ҳамин аст дигар. ман мақсадам ҳамин буд ҳамин рӯз як фаҳмам. афсӯс ки комментаторо навқадар чӣ ҳастанд,
актив чӣ мешавад ба тоҷикӣ? активне аюдам буромад فعال фаъол, бале, на қадар фаъол ҳастанд, рӯбарӯ ҳамсӯҳбат шудан. Фақат дар ҳамун комментарий барои мегӯянд дивани эксперти мегӯянд шуна. Хуб, ба ҳар ҳол дивани войска мегӯянд. Хуб, мушкиле нест. Ташаккури зиёд. Агар ки гап дошта бошед, гапто назанед. Агар ки ягон кас хоҳишманд дошта бошад, марҳамат кунед. Деҷа ютубам рафтест аст. Дар ютуб фақат мепурсанд чӣ гуна мо кати ҳамсӯҳбат шавед. Бародаро, ютуби хеле функсия надорад ки даъват карда ҳарф занем. Аз ҳамин сабаб тикток дароед, марҳамат кунед, гап мезанем. Ягон ҷои мушкилӣ надорад. خب به هر حال تشکر زیاد. زنده و سربلند باشین. خوب اکا الکس فرووردم. اکا شهاب شما گپ هم نداره. سلامت باشید. تشکر سلامت زیاد. باشید و خوش داشته باشید. خدا نگهبان. زنده و سربلند باشید. تشکر زیاد. تا بازدید. بردارین گرامی، کسی که با ما بود تشکر زیاد. زنده و سربلند باشید. همیشه امید به خدا. انا یگان خوشمند نباشد. من خاموش میکنم و موسیقی میدونید که میمونم. البرت نارکولایف. اینجا یک تا خیلی زلفی پریشونه گوش میکنم، بعد خاموش میکنم. انا برای که اینم یک چیز است، رکلامای صنعت توجیکی. گوش کنید. مگر از بزمی حیا در زده باز کاتش به دیلی شیشه و ساغر زده باز آزلفی پریشان زدهیم شانه ندارد در دفتری دلهاز چین مستر زده باز آن زلفی پریشان زده شانه ندارد در دفتری دلهاز چین مستر زده باز در دفتری دلهاز چین مستر زده باز
تیر دلی کس نشود مرمی چشمش سرما چرا حلقم دیدم زده ای باز یار جان یار همان Whoa, man, amazing car. Wow, man, amazing car. Короче, ҷа реклама сар шед, мо дар ютубира тамошо мекунем. Хуб, ба ҳар ҳол ташаккури зиёд, зиндаву сарбаланд бошед бародари гиромӣ. ё яҳудои бухориян, бухарский евреи, лекин аз Тоҷикистон аст. چراغ مهو اختر زده باز به دیز فروغی گوهری نظم جهان تاب دامن با چراغ مهو اختر زده باز دامن با چراغ مهو اختر زده زنده باشد، زنده باشد. این یک یهود است. از من شعر میخونم. ساقی مگر از بزم حیا در زده باز آتش به دری شیشوی ساغر زده باز آن زلفی پریشان زده شانه ندارد بر دفتر دلها ز چی مستر زده باز میستر زده باز آن زلفی پریشان زده شانه ندارد بر دفتر دلها ز چی میستر زده باز افروخته چهره ز تاب عرق شرم بر کلبه ما آتش دیگر زده باز با تیر دلی کس نشود محرم چشمت ای سرما چرا حلقه در این زده باز بی دل ز فروغی گوهری نظم جهانتاب دامن به چراغ مه و اختر زده باز. تشکر زیاد. من خیلی شیروی گوش میکنم حالا بات میبرم. خب تشکر زیاد. زنده و سلامت باشید. الیویدرچی تا بازدید. سلام علیکم برادر عزیز. خسته نباشید. تشکر زیاد. زنده باشید در امان خدا باشید. خب کسی که ما را در یوتیوب تماشا کرده است از برادران گرامی تشکر زیاد که با ما بودتون. انا خب همینجا در اومدیم یک کمی هم صحبت شدیم. انا هر حال یک کمی فهمیدیم چی گپ خبر است. انا
лекин ӯ мардуме ки инқадар дар зери комментариҳо менависанд гап назанед, афсӯс ки надур омадан. Хуб ба ҳар ҳол як ташкати гап задем.